Karyoshe nigahora mwitama iyo mana tuyikomera amashi kabisa. Imana nyani ikora ibintu bikomeye, Imana ikora ivyananiye abana b'abantu. Abarivyo nabo bakaza hano bakayimbaza bagati mumvugire ngo Imana ifasha abago, Imana ituri mitwa, Imana yadutabaye, Imana ikadukura mu mwiza, Imana ikadushira mu muco, mwamvugiye ngo Imana akaryoshe nigahora mwitama. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze, ariko kandi tubashimire mwahisemo neza gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Protector King wendagarutse muri kino gice cyariwe guhimbaza no gutazira. Kino gice tuzakuba duteramye duhimbaza Imana, twongera dutazira. Dushimire bamatubisi badukurikirana batwandikira muri comment batubwira ko ibiganiro canke indirimbo tubashikiriza tubashaka kunyota. Muri kino kiganiro singarutse NDJ nyene ndi kumwe na Wizo B hariya nyuma ya marido, ariko ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Tumaranye iminsi murabazi mwarababonye, bikaba tariki ibiganza baramutse mwebwe mwese muje kudukurikira tuvuga tuti shalom 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 shalom. Naba rero naba nibo tugiye guteramana, tugiye kubarana kano kanya kose duhimbaza Imana, twongera dutazira uyu munsi. Rero nabarambiye Ebana ni utachani nde kuravura ndayerekezera kwa nde nana tuva bien. Nesi kusinzi ko ne iriko araja vyivugire. Ikaze nana tuva bien. Nakayambu ara batitabiri tutabandana nakayambu mwese ndabaramukije nakayambu. Nyingisha. Jende umunyamico nakaranga ujya waronshitse yo mu mwanya naca nambara za mpuzu z'abanyakaranga. Mwese ndabaramukije nakayambu iri wa amahoro nakayambu tangi mwaramutsa amahoro nakayambu yambu nakayambu tugeza Bayarako kuramukanya si gato ngaho rero nana tuva bien. Iyo ne tubwire ko iriko canke itari ku busige twibandanira nahiriko. Okay, jambo ni gwawe rero ya shalom ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe. Ni wa mwanya mwiza udasanzwe, turagushize hejuru Yesu, turagushimiye mwami w'abami, wowe uganje, ni wowe tubwira ibiremereye imitima yacu, ni wowe dutura ibibazo byacu ukagira icyo ukoze ku bw'ibibazo byacu Yesu. Ni nayo mpamvu Mana tuje kuno munsi tugushimira ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Haleluya Mana nuhimbazwe. Turazanye imitwaro yacu, turazanye ibituremereye bituruhije, kuko ni wowe ubera hose icarimwe. Ni wowe Mana yo mu misozi kandi ni wowe Mana yo mu biyaya. Haleluya wino tugire neza Yesu. Imana yo mu misozi, Imana yo mu biyaya, iberaho sicariwe. Iyo Mana niyo turi kumwe. Imana itigeze iremwa kandi ntizagira
ubwayo yisanzeho, iyo mana niyo turi kumwe. Imana yo mu misozi, niyo mana yo mu biyaya iberaho zicariwe, iyo mana niyo turi kumwe. Imana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo, nayo ubwayo yisanzeho, iyo mana niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Twese tuvuge mubwire, mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Mubwire kandi, mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Mubwire, mubwire, mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu mubwire kandi we, mubwire ibiremereye umutima, nubwo uvuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Imana yacu we, Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Imana yacu we, Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Tuvuge Imana yacu we, Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe. Irambirwa kuba maze engesho yabera, ihora iri maso, hoya nirambirwa. Irambirwa kuba maze engesho yabera, ihora iri maso. Irambirwa nama, irambirwa kuba maze
yaravuze ati muze mwese abaremerewe muze musange nije ubaruhura muzonyambaza urugamba rubananiye natange ngabo nyinshi zizopfa kubwa soponi kamo yaravuze ati mwese abaremerewe muze musange nije ubaruhura muzonyambaza urugamba rubananiye natange ngabo nyinshi zizopfa soponi subiramo mu jwi rya mbere yaravuze ati
bimeze akaryoshe niko uramwitamo iyo mana tuyikomera amashi kabisa. Imana nyani ikora ibintu bikomeye, Imana ikora ibyananiye abana b'abantu. Abarinzi nabo bakaza hano bakayimbaza bati mumvugire ngo Imana ifasha abago, Imana itura imitwaro, Imana yadutabaye, ikadukura mu mwiza, ikadushira mu muco, mwamvugiye ngo Imana akaryoshe ntigabaranyitabareka. Reka tubashimire umwanya nukizwa twari kubandanya ariko manya wari kino kiganiro nta nurangiriye. Dushimire bwebwe twateramanye, dushimire Wizobi, dushimire no garuka, reka dutere kibaza tubike bandire tuvuga tuti bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.